baby a free bar sebi when munyansa uninim and industry nkomo bese me do sha se ho I don't get any problem unim there but bese me share that do sha se ho ti ade we na ye mintie de obeka afa ho okay I would love it senka metiwe ozebia oh and ava no mama kwan ya de for mo bre me be di be tours can me ho habi akam de ombekon because pressure na no wedding se na na frame say oh ama be say bia weekend dia na holiday in Kwariba menchen why not okay asa no ba kudi wa wonu Kwariba kudi na wotwe me na oh so person you na do ho fine so person kwa me no problem back in life uju baby I have to be matured what you say yeah we say minya na me pra no anaso onu no nyame obe pra me anka all that while no I don't know where I'm from. That's a wo adwene bi say ka obenya na ka mo sete say eyire ni kunu na oh there be nya say yire ni kunu but say co-parents but sister na Sumsum Ahuofe Vanessa na it's in ke nim se onim no they see afara me na wo chira nice one funny face so hot to say no ho ya ta kum o ha don rough hey and the kids na mo say na Vanessa na nam sisi a they say they working funny face ne wa uni about Vanessa who sense me mo dear you are all in the same industry and I working meaning puzo on na nampo empo na kamabo what do you is it akusi saying what are you guys doing oh asam na oba na kano e betima bo amanka bu maba okay on say me no eto na say bufuo ba yi hu sie na yakonto kwa bia obi anim sie ni honom na ba ko be ka bibi se wonya ya anase bia sesi ano issue na ba no won fa nkora ne nko se oba ne be ma to na sa waleja ye kura ba I was say every month bia otim da kora ne ko chia on papa on ne papa no hu say yes me man say na ekọ because baby we ho na so no ja ko hwe ne ma o sani skaba that least o so hu ne ba anim as a funny face there no as ono a onhu nkora anim ne ye so onhu nanim it Vanessa there na mo ka che ne before this na mutu ne fo na ono ne ntie na afei ma chu ne fo wo mbusuani ebusia fo ho so wadam fo no ne nam madam fo nzumi ntimi nka bibia be nya na me wo no je ne father be ka no beti a cheme je ne mother be ka no beti a cheme e bia na obi wa otie nam fo chen na wa be sad na se bi wa dwen wo fom because o ko wale a je de papa ene mama na ekọ omu na omu gituma a chesa wale na gina se bi wo wale kra se o ma me nkwa no papa ni ho no ma abala papa tia se wongu ya awale na nche de nyina sa as a spirit na di achi no any vim sa so what you say enti me prefer say funny face a big star Ghana or a big celebrity what you doing Ghana me just me bro yes we don't go 250 rules re o de be to ko 80 kwa America da me come bro or a big celebrity and a funny face you be a odonipa funny face pa gro pa nya issue we ba ya unhu kra so woto ne san so kasa ba heart as me kase eye ne mane a wale nsem ye na akofa that problem na ba me kan say minim say Adebayo promising say wo a o man 12 bedrooms efie wow so nam issue ye ba ento anfa fie na ma no tinesi hu ni sun ne de funny face na wo komu ayente ase a issues wo ho pan o enye fie no ba me kasa say ebi nie enti odadwene ho say enti nkenya asem na ba ye anka bia me mai enti nkeni monyama abehye mi ni wi ase ja bla bon say wasi fie e wo mu so wo fie so 12 bedrooms ye ono ne da ne 12 bedrooms so what you say so won tram kra no betinda ma rent abeboa no mi say na ge bia me don pa again no o twema so mitimi say de na mi su anyway ye su wo dem so horrible anyway den kan tazu enye za kan so man house ni bi nyeza e mi da say me don oh me nya akwa de share no me say me yes me de me nkwa no life so no on fi me bi o ma me no papa wa ba wi ase o de nkwa no life nya komo ba oh say wi ase je so wala obeja waja no wani ho no akoto abala boso en kire say wo kwa uja waja no wachi o na say asem ba ko on fall down mi nyandu di guy best one fall down mi nyandu di ani bia on fall down o de na o timi komu no sa mi ko oh say me de me nkwa nya ma no nkire say me problem ma me no papa so what you say me papa de papa me no kase fia papa wa papa som wa papa wa ha de what fia ha wo som wa te me so me som papa o te say de ko papa
ankwanko fa maame anye la na ankoda anko mo me sebi e o ma bi o ko mo nyim kro mo yigu maame anyi mangu me ka first me nam ho mani na man for sele me le san ko for no mo se me so ba mfa so no o mo ko yie ko mba so mo do ko je fans ultra picture o mo ultra o picture ti no ka che mo kwase we na me net so mo so boa we info nyina kire na o ti bi ultra picture kwase e de ti bia me na me ka wa se nipa die unim nipa unim china ade nche wa unim de eba ti nipa bia be hu ni bia no e wo so obu no na respect nipa ti me de Vanessa de o ya abayo bia ne ho fe funny face omo san kambum pese omo kambum no mo ye wedding popi ni na ye kubi menye sure so ma ye wedding David menye sure ye feel like e feel die no mo ko en tinka we ni na no ka wedding emblem na kan hye ni monyam enti Vanessa de mimi hu ni se o pese o sa ko back okay na aka se nya be man so beti ase na nkra ni nti odo nti yes na kan ka bo mu sa ba okay so me se funny face wo tie mi a Vanessa nya oba fun get no ho fe papa. It's so pretty. I'm telling you, the girl's so pretty. The funny face would see me. When in the one mouth, okay, when in the way a crowd there, and you're big deal. Oh, Mawan, and Tafo so. Me, Miss Mawan Tafo, and Quanan Sam Yamende. Me, we able to was him to me so we have. To me, say, funny face. Said the Vanessa Cano. Obana Castle, I asked some touch. Yeah. What I say? A tracer of a sort of saba back. The funny face, and Kumu Busia. No more such be no more san kambo. Nice one.